Nela fia no namalo loto ina mafai ona tatou sabali vali maoya ngai le upo le tua le le ina amen so nela fia tuna ina e utufa tua toi ina le upo le tua fa o le afo yo lo yaina utuspa ia ya so ela utusifa mo mone au ai fa utala le afo ile ia le fia o le fa utala ina la fa pia wayate oile na pa ia ai ole ane te leo lo langa o ya te ia esa mai amen fa la trata ne o ta ole se ke leo le pa ia lo e fa amen mai esa mai o ke le manga e pe ke au kilo me ke pe ia o se me au kilo e o se me au kilo amen you know I want you to relax le na fa mai o ya te ole na pa ia al fisia ala ke leo lo langa o ya ki amen e ma fai mai fa le mai ko mo leva lo su ka usanga ka lo fa raina a ke lo mai as ka mai vai ma no ora mai fa pe fa ka ye le na pa ye ka e na lu mai ya o le fisi ngai o le suela la tu si fa mo le ta o su man fa o le tu si ai fo ya Iuni su ono su fitu su value fa yo la ta to fa ta o esia la mo ia mo fa ye na tali o le ale te leo le na pa ia lo ya te oi amen mo ya te ole nga pa ye no fa rain ala le te leo no tangata po le mafai we fa ta nai ia le ile tu ala nga pa ia I lo tangata ia ka fa ia foi mai ia ya te o tole tas so ina itu mo pe ia ya te o tole fa ba o le nga le tu ku mai ia le ku mo ele mafai lo langa na talia o ia wa le ba ia o ia o le lo fo o ia a o to lo o ia a wa tu ma pe ia na to e ia fo o ia to ya to o te le tu o to o ma to o te sa ia to le ana ko le fio me le o isu ke wiso a le sa le na pa o le o ta o na ia o le te so ani lo na lo ia tu ma ia to fama ele loa le lorangi ai loa o tau aisa ele va ai le lorangi ai loa o tau aisa o tau fa na fo wina le ahino le tua o le wa ya te o le nga pa ia e te le va ai le nga pa ia ai te lo hina ia o lo va le tu lo tangata amen ya la fama ia tu ma o le o le nga tu ma fama ina ia tu ma o ia te o tau ia fa va famai awa tu mampe o ia te oto ele oto ya aserale mano pa ia. The Spirit of God is not being just visiting and then just leave us. No, He's with us. He's inside of us. He's waiting for us to call upon Him. Why? He is our help. Or if so swani see, amen. Inga woso COVID-19 wala inga ngwe ngala nefa waka fuyo makakaya e mo yele so fani manano tutu laina fatalita asa mo yele so swani ole wa mali so swani mai tua o iyo le na pa ia o lo yate o to e tu mawe fa ba ele to ya asia ia e yaipe yate o to se yo le umo me uma etelo efome ole fa la bele nga pa ia termine inga wenga ti apolo o ta fio le nga pa ia awa eselo le nga pa ia termine o pule fa sawalo le matula mai finga maro o lo fa tagi le la langi la to pule tanga ta malama pule male sawa pule male ton pule male le mi hao a lo fa la bele ya le nga pa ia ava mai le ye o no le pule fa swani e sa male pule e le ni o ka o paraclete
ai va ai le tahu le upule fa talai no so so ni le e fa tahu umala ile nga when le fa ale nga pa ia le tu tonu ya joy. When you learn about the Holy Spirit, it explaining this verse, the helper, and in Greek it means the paraclete, and it's 7 ways it's described and explain what he does and what he do better. Amen. And this is how it goes. Remember more for my joy. This is how comforter. I propose him here. If I'm from Fangaway, and I'm by any 2 years old, 2 months years old, if I'm 1 year old, I don't want to go in my and then Umaro, I don't want to buy it, my low and I'm buy it. Then it's a few hours in the langi. For telling my I'm told, I'm a Louis Billy and I'm by a lot of langi. Amen. I said, or meal and Louis my man, seal there too. I'm more mere than Mandalana by a fire. I said, or they were yet oil. Or way a tattoo, or solely a tattoo, if I'm a fan, if I'm too more way, he's our counselor. If I'm Troya, he may fire a wall and I'm a Tanata, or I may a little sound if I'm to yet oil. It's a little facilities, or over yet so I need to tone yet oil, farm 2 million and a film on a fire of fear and a fire of if it's also one yet oil. I'm not off your name oil. He's your helper. So Sonia to oil from Fongo Baina, so Sonia to oil of Manuena, so Sonia to oil of Haoma, so Sonia to oil finger of Fana, so Sonia to oil finger of Luon Honey, so Sonia to oil fast of Song of Milwaing. Amen. Excellent Manuel, so Sonia to Amen. Then I is how happening at a found 2 little talo intercessors. For me, Kako Kelly long to talo. Kako Kelly long no yelling feeling alone, 2 tama, and when we hate tato. I found me on another but yet. From my own Yesu, and they total 4 year, a total my matala no way, the men of a long way to Tama, my fire had to yet. How long I can walk with a tour if so sorry, my yellow, but yet if I'm 2 minutes to start. Canamale, I Kaloyada, Manana, Fabia, or Narusa, or not to tell you know what? Tell them what to tell her in the Talata, my electoral. Poliani foi na tama na mamao me tu bai Samoa po me tu me America o le kanga te talo ai a walo fo tu ia fa pe mai te talo mo lo ai na mai o America o ma no se fa mai America te talo ke no mai e le se tua o ia te talo e le se mamao le te talo ai sia o le te talo fi so ta le se o mano le ngang e tali mai le tu ia te le tani te talo e hala lo lo le ngang pa ia ma lo le fina ngalo fa se le ha te e nga ke fa vol puluvana advocate. A 2 more. I said, no, I say, if I pay my so Keriso, or one penny, or what a deal or fine, I talked away. A truly vow away. He's an advocate. A 2 fat to Vama that over, a 2 tattoo Vama, a 2 fat Beatu, by the open, a 2 Viana for Lana, by Iana Pull missing on the latter, by Ian Famon Younger, a 2 the fire, or oil, a 2 of my feeling on oil, a 2 fat Beat, the Vana, I will let 2. We live on a 2 yema 2 the fat tattoo make the tell no my 2 ye of Fatona, from my oil at 5 go out to me, and you only had tattoo, amen. Ele pulvanga le fa today. No, not at all. O fa per to see la to swafa, ele tu si le ona to fa le wina la to e tu le fa o tato ma le tu fa per o lava o tato o fa na mo le tu e tu tato fa ma le tu le ngate na e fa ma lo si ma ya joy strengthening us. E se ma ya le fa ma lo si se e se lo fi se la cosa me fa ma lo si me le si amen. Che la per camo con limonea e fa callo fa mai che fa no e ma lo si camo mai lo lima amen a calmo che fa no che lo che ai lo poi a calmo voi le fa qua ecco fa in ya ne voleva ma ya lo sai che se ma la che non sa voi va per allora ma le fa mai lo e tanto unica che le coi vai fa vai ya le e lo mi cala ia ma le nga po ia ya o poi fa ma lo si poi fa lo tele o me ya le nga po ia fai e va tu le lo tele ya ma fa ma lo si ya e fai il fine ngalo le to le nga te e fa la talata mai nei mo mia na so ni stand by che le o me mo mia so I fai yo tato manos ai mo ya te le nga po ia o le mo ya te le so ai mo mia se mia facility
Fala amia te ia. Fai loa ia te ia se ia. Se inga lue mai le mana o le nganga pa ia. Amen. Ala le fe menga e fala talata mai. Ne i mo mia la fe soani. Amen. E mo mi se soani. Amen. Alo la fa so uma. Alo lo ko le se me. Ala la fa ia no fie poto. Amen. Ya no fe ka me ia. O tele ale e mafofa. Ai le se lo to nya le tua. O fua me uma na ai o fua me te mafia. A o le fua ma no se me fai le nganga le tua ia. Le tio le afonta o tolo le feso fai po lusi fu. Au tu fununga. Fuma ia te io le te mafia o le fai o me uma lafa. Te lo o tatu ele te me mafia no fai me. Amen. O ia te no tatu fai no fai me uma. Fuma I fa sisi me tatu te vala au toa me tatu te mafo foi. E tu sa mana mana o matua nga lui to tongu ia te oi. O la mana le nga lui e te. O la nga pa ia. Amen. And I say, man, I remember one day, he said, that's for you. For you, I said, that's for you. O vai na vai ia mo fana for ie o tu la for ina ko fa pe na la vai na man. Al fa la le e au ta fo o tu mama. Al te na te vinga ta metia. Se kapinge ke mugia ngai kamaki e fo ie pe ka woso ko la ie pe ka process tamat bai ne tala le ni le fenga na fa no wa na ta fo te fe me wa mata spisa tamat we anga fa pe a toa lontana e tasi ale anga fa tanga le fa le na le nga pa ie fa tanga o se si anga fa fo se si anga e se me le nga pa ia sa ma ye le me le umia fa no se o sa be file o sa. He's a powerful spirit. And I said, I remember this, it was, I believe it was Thursday or Wednesday. I was taking my Babel. Oh, well, I had to be some meeting. I'm not so sure. It told me later morning, I had my attack. There was fire. Tassi le tuta wale, tassi le tuta mutawa, tassi le tangatale matua le te vai atoi. Pero se lo matua le fa sama me attack. Ya isi ang skomi kay ko ho yes e o mai fa tasi au fa lo ko fis o fa lo we li a we la mona na o fa petra ele suafa Yesu le mana o le toto ke bisa Yesu fa sa o to fa sa ke no mo ai mo kwa ka ya mo fa to mato fa e maka ke le malo si le toto le Yesu ke bisa ai sia e fa mo tu wina le na pa ia me tati o le toto o le tama ma moe e fa manatu ia te oi o le meo ia te oi o le mano le toto o le upo lo tau tinonga o le upo le tua ma le mano le na pa ia e lo to ia se le te fa le lave lo la pe a e mana malama I me fa na fa ia na pa ia lo tata o na we ia fe so sonia te amen ese mai o se ia e mana malama amen e ke ne ko fe ke le ko pole o e loa ele mafai ona le tali mai le tua o no no fina ngala fasi ma ia na fisili ai sa e me wole tu poini me ai sa ele me wale o ngale tino mai de me a tono fisili tono wa be ona ba ile e o ne fisili ele o se me foi le fa be e te mo fai ai e foi se fisili ina ia fa be ona fa ititia ia oe malotuna o ia au tuna ina ia fa oi e fa tu mo manatu ia te ofisi mo moa e ma fa na silo ma fta ma nga ngore tu amen lua e te fa mo lango ia te ye me uma pe fa ya lo ma fa amen ta popolo ma fa popo te se mo te le bele ana ya o amen te popo se me hai popo se mo tele bele anga ya amen esa se mo fa ma to o over fa ma no I awa we le fa na mo la mo ya ti me uma awa ye fa pe mo na me ke ke fa na mo ile tu o me uma ai se me fa le to fi si ile na pa fa ya te ya fa be no patet fa fe no patet o mai fa a no tu o skele pe anu lo o mai fa be te fiola e pola mena a fanga I ni tamati e u fo to tele ni tamati ne ai
ai fesili ai le nganga pai fiso soli mel faso so ina masele wele o to mo se tu petere le te yo le faso so me me ma ai fesili ai le nganga pai e fiso so ani atu ia te oi e te fesili mo na te inga lo mo ai ala fana si o fesili e fai atu e toi o fesili fa tu pu na tu lo tat awa ai le mama la mo se me fa mai e to mo manu o fesili ai le fesili ele mo foi mai lo tu la nga ke ya ni tai milele ma tu fa pe atre o e fesili na te inga mo e te fesili mo na so ani ma na fo tu na ya toi o ini fa i uma te tero e tau mo fai na e fai e sau fili o e fesili so ani atu ya te tu fa pe atu ya te o wa fa ya me lo mo mo na tu na so lo le fai fesili ya te ya e so ani ya te oi mo sa fautuanga mo ia las fautuanga mo o le tama mantene talabo o e fesile fautuina o e lo mola ai lo mana as te matai a se le fai ma pa i lo va vai a tu le mai le o me ila mai le o mo a o me mai le tu o me sile ya te mai fesile ya te ia fesile le tu mo sa na so ani mo na fautuanga mo ai lo mola na tata e fesili ya te e lo la tata o e te tano atu mai fa pe atu nga pa e so mai wa lo fo o le lo e ta te tano e fesili atu ya te pe mo fa e lo so ani atu e te o lo la tata a fa fe lo la o fu mai lo la o tania mai fu le manga no tata o fesili ya te e le ma se me ta na ya te nga se me ma li ma se me ma e fetawi maluloto e te mana o te tala no atu ia te oile ale fuolo molanga fai se fu ia te oile sia fa mai la ha uma le fu mai e tipi le mat e va bene fa le una ina no molanga ona ia te pe ale fu mai lo tata e te ta ona fu mai lo molanga fa le mama o le mo tato fa reina ai lo tu fu mai lo langa ile i me ale manga le tu e mo mia fa fena ino ona o e ola le upo le tu ma lo maftanga ya te ala le lo te talo atu le tu e ala le ranga fu mai lo wolanga e te sigi atu e mai le no fo le ole file mo ma lo sa ia cha mai o ye ese on sa ino bola e ita le ama ita fa ita malea le se usa o mele yo me ala ma con tu so so ye be ki fa ya ku le na so so me a me le lofa lo loto a lofa tanata a lofa e yo ta se si ma tu fe na lo ma lofa ye ilo ona ye fo le na le oli lo tata sa oli fo oli amen halu ye file mu a wala sa a sa wa to ya fa penga a sa fa penga poi foi o suia lo tata wa o ye fo le na o fa lo mo ye te wa mata le tupu ye te FC atu ya te ia i vai ngalo la na pe pole pe a foi te le moto mi semia petita pole ai pole ta tano le toa ai va vai te lo ai wa mata le pole mai file mo mai fole na pa ia lo la na me se lo ai amen a me vesi mai te mata se file mu hawe te lo temi a me vesi mai mea a la wo mo le toa se a wa ke ko pole se metas ai te talo lo le toa tu wa ina o ia na ke so ya ke o ia tali atu ia te o lo ia na pa ia e ta to lo ia ta to i me o mo le o la le ta to te ia o e para o tu ia te so ni mai pe fa pe no o i to fonga ma fa so le o la le a o to fonga no tata ya tu atu le toa si atu ia te ia pa o to fonga o lo i tau le o la le e ia mane a wala o sa ni le toa mo e hale lo na ha pai e so ni atu lo tata amen o ia la pe so ni atu ia te e te tapa ia i mo se so ni ile fana e te no fa tata menti. There's times in life that kids are kids. E o ai fa na o tatou nei tatou ele pule ka ko mo to tamiti ai ke fesile ne manga le atua fe so a o ka maki ke le ko fa kali me ala masai no fa ya toi tatou e kale se
o le lima te matiti a mawhai le ua le teimile. Aisia, a ona matua, e kere ko mawhai koe ka hawhi mai nātua. Ai māngai e whamamulu aku, kai pia opu lea, whamatu mei le nganga le tua, inga i mawhai ngā pūreo tātou wola i le nganga pa i o le tua. Au ye fira e ile nganga le tua, so swani le whana, ai ni whai unga te tele o lo wola. Whawheni e whai unga te tele. Pea o taunu lolo manatu mo le whai e ale o le nā o le nā. Le hai. A heni whai unga te tele lo wola ma. Tu le nganga pa ia pe mo i pe le mo. O a whiwhilinga lo tātu. Whai ai le tua whiwhilinga iawa. Amen. A whapeo sa ui sa whai poipo. Whiwhili whatasi ma le tu. Amen. E le leo solo whai poipo whai poipo lo. Amen. Whamai ni tara e si tangata o wina le. E si li whalo no whoto tasi e te saolotu. I lolo whai poipo te no whapolonga no o langa ato. I remember one girl was a wina no whai poiponga. Whai umane o ma te watu e suialo na lotu. No whatausi no tamama no tina. Iu na tausinga no tamama no tina. Mari lulu tamama. Sau no tongani o la fefe e la fo mai o Singapore. Sau wa awe tupe te lea iai. Katu me whai whatalo whare pulea oi. Manuia la na ngānu. And sometimes o whiwhilinga te tele. I leo se mea te whaia nao oe. E sea, langa iei male o langa o le sea a fia le mele na. I le ngata o tangate la talata ia te oe. Ala whanau o ngai mai. A le mawhaina o whai whiwhilinga whatasi ma le tua le temi le te whape atua ia te oe. E ki koe whai atu le tua mona o soso ia whape mai. A ngang whai alo fia poto. Whai alo whai ia. O tato, e whai ia me o whai le tau. Whako awe sili lo le ngang pa ia whamon mole. O le ane menga I le tali mai ia. Ewa pe ane ufa tali ia te oe e te le tala no mai la soso. I was here for you. But you were doing on your own. You make your own decision for your life. And I have nothing to do with that. Why? Because you do it your way. And a lot of people that are in hell are those that say, I'll do it my way. And they ended up in a different area and a different place. Why? Because they do it their way. I tell you, without the Spirit of God in our life, we will never be able to succeed and be able to see what is coming our way is from our God, the Father, the Son. Amen. O e wala au iai mo vaenga I o whiwhilinga. O o whapeo na I o fufuanga te tele. O e ngā lala fo I mo ia. O sini mo ana fufuanga. O e ngā lala mo le ngā pa ia. See, not just come and dance. E le ngā mai mo ke pese. Ia iai le nau nuta. Ia iai le ngā lala ia te oe. Whawhenga I loa. I loa to I ngā o langa I te olai. Le o langa I te whiwhi iai. Le o langa I te tapua iai. O e ngā lala I mea le ngā no le tua. This is a question we have to answer. Why? Because this is not for a church. This question is particular for each individual. O e ngā lala. Aisia, o le tātou ngā lala whatas. E lingi mai e le mana matatio le ngā pa ia. Ina ua ngā lala te lau se fulu sai lunga le whiawhia pito lunga. See, the power of God came that day. Why? Because they were hungry for the things of God. They would be able to absorb what God has for them and do what God is calling them to do. O e ngā lala ia tia. O e whapea na whataua ia te o e mea na ngā ia. Do you value him? O upo le whinga for le leo Catherine Coleman. A whai ana ministry o ia le sa whapea o na whai o na ngarua mai e pene him. Na mantua you know pene him. O le whinga le Catherine Coleman. O le tasi le tangata sa whapea se tina. Ngā mua o na lua e mea na ngā pai. A mai la tangata e whapea tu ia. Please, 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 I ask of you. And I'm telling you, do not grieve the Holy Spirit. He is the only thing I have. Mai ongo ki whati ngare le pa ia, o ngare pangwa le mea ono iata. This is the only that I have. Remember what I told you, the disciples in the New Testament church, they have nothing but the Holy Ghost. They have no money, no building, no nothing, no possession at all. But the only thing that they have is the Holy Ghost. That's why they turn the world upside down, because this is the only thing that they have. And the only one that they depend upon is the Holy Ghost. Hallelujah. How often do you talk to Him? Lale uminga kan kalamoya kia. Ile fasa masamanoa ay mafala. E kalamoya me luluto. Kalamoy lang ang paiyan.
Tela noa pe ole ke kakanoa I la uo. Kakanoa ka ke lo masaki. Kakanoa ke ta ele lo loto. O fa pe ona fatu muina pe o ina na pai. Mancho fo fatu muina oi. Tai pe o lo winu ina lo vai. Ele ke ngoi mungi le pu vai. O mai malia ya le vai aso atoa. When you drink a glass of water, it doesn't fulfill your thirsty throughout the week. Just the same with the Spirit of God. We have to continually fill with the Spirit of God. We're dealing with the life, we're dealing with the world, we're dealing with the enemy, we're dealing with all the problems around us. You have to be filled with the Spirit of God day in and day out. You need it again and again and again and again and again and again and again. Why? Because it needs to be refilled. Your spirit needs to be refilled by the Spirit of God. Take in the things of the Spirit. I say, amen. Why? Because you need water. 79% of your body is water. Your spirit needs the Spirit and the things of God. Amen. May mapelin ka kung mera ay falengana, siyo ka kung fava ay ako yangana, puwa mo yangana kanaka. Sabi ko kung may wakul mera ay fifial, pero po lelele yangana, po miya yangana, po upala yangana, po mimiki may bayo yangana, po fa pero fia. You know, wale paleni may yangana. O mea yangana kakawa na elui mea yangana, ay siya o ole tangata, ole yangana ole ngofo tutonu yate, ole yangana ki ngofo likingo yelu mafofofa wale. Amen. Na robe afa pe na milibili o mea amen. E uma kwana ro pawa me e nakaya nyawa. E kere ka kaya na e a me le tu ama ai fa no mo pesele na fa ye ye ba ko ya. Ama ka puai. Oleh sekarang kau boleh manfaat lagi kepuasan orang ni pen kepuasan nggak boleh dia ni. If you like yang mikir melo, mulu lagi nggak mikir fokus ya, melo mana? Dia elo, dia kamu ay kau melo mana? Amen. You kira mana orang ni kali siapa pepe orang orang amen. Kau firula kasi si kau buka mai ele firula mai buka fanga ole pole koye mau ngai amen si mau kia malo ese pole amen sau kia pole fikia amen afula kasi sau kia pole empama amen ai ma amen ne ko ikele kai poha ko nga sau kia pole ba ko sau ko sa pamat kala fongo kamalo o koriaka famai sausiko famai kala nga kai no le ko ma fanga le ko famai e ke saufo o ke wakufo e ke sau ke wakufo e ke le fa fer mai a senea e ke le fa fer mai o kala ma fama kala e ke sau o ke wakufo e sa e sili le malo so ka ka ke lo ngai lo when you know who you are and you know the power of God in us, you will be able to stand. It doesn't matter what the world will say. It doesn't matter what the environment will promise. All you need to do is knowing who you are in Christ. Knowing that greater is He that is in you than the one that is in the world. Amen. Biar saya ke saya sih kalau mau ai fa me koi o mai wa koi ya lu yoi nana koi o mi ha e con salfo ya wa con salfo amen que no mau ai e que ni ka fa ko i pe kan lo ka ba le fa ko lo ka ba e que ni ka wa fe se pa mo fa ko mo o ni e fa ko mo ha so se me ke pa mo le lo fa ko an ko le to ka lo fa tu mo ya le te au wa ku fa fa na no
au fa ia ko mako ke mung e fa ai me ke ni ka ya e fa sukala ko fe ko fa ia ko ia jo e le ya when come on e parasi o ka fa se kai me o me ia esa e si le malo si o lo ya ke o ngalo e la when you know who you are, it doesn't matter what comes your way. But when you know that God is able to do exceedingly abundantly above all that you pray and ask according to the power that is inside of us, you need to know that power inside of you. It's not just sitting there. He's waiting there. He's waiting. He's looking to you. You're in trouble, but he's a gentleman. It's only by invitation he will come and he will answer. He will help you. He will come along. He will say, I'm here for you, my child. I will be able to do it for you. Just call. Just call and I will do it. Just have faith and I will be there for you. Because God is able to do it for us. Hallelujah. Ye Lord. Ese kawo ye mea. Olo fa pe ngana mama ye o ye mata fa yoi. Ale ngana ole tuolo fo ye motatu. Ai fa vai ke le o me fa ma fa ye le tuo. Ai fa mamu fa tanga lo nganga. Lo na nganga I va nga o mo lo wala. Ola ai mai lo ai. O lo ye me te tele mo fa yo na elo atu. O lo o ya ile tuo fa ta si mo. O nga lo nga ia. Sa ya ile amatanga man kenese. You know, he was there in the beginning. He is no longer a visitor. He is an indwelling power in us. From my feel my ear, or the nana pa ear of you, for the man or a tour for a time, Mawatino, my man. I'll fit a light tour, I fatino and nana pa ear man. I'll yego in, I'm telling a try, my feel my ear, mamma to a foul, or tupo per feta or sitaulana, fat before him a famsino, Nayam a fire on the fire and when I let tour, Safa bear on the valor with Hanilato. As I say, I'll yell a try, I'm a sawa yes. I did somewhere feel too much. Man come tell with father my o many so o ya lava e yate o to with family with two mau yate o to. Ele no le lang I know o to. From my banga na sawi feeling a toy. O fa venga ma fai longa ma fai. Sa fai le mano le ngana pa io le to tu sama le feeling ngano le le to. Au fita la le to e tu sama lo feeling ngano. Sa ye me le ngano le to. Au ye le assignment le ngana pa io lungo sama solo. Somehow care and my rosin I have Samsung. I saw the feeling I'm a little or the king of Samsung. Some of the Falcon or Mangere per ear, Fioki Kanak, Fioki for this year. They must have been in favor for Samsung. I lay the Mangere per ear by some. It was just an assignment at the time. Oh, my idea, find the feeling out of that to say, oh, in my new multi Samsung. Oh, my Lord, Yang Mangere per ear. I know what I said per ear my idea. Ele me fai coi fa o inga va agora e ko kaka. Fa penga foi va o inga tu posau. Inga o fa penga le usika sa ko le tu. Na le ko yele na pa ie lunga ya te. Ele ko fai fa o inga na fai ma lo fa o ma ya te. Ai mo fo I meta vita. O le fa o inga tu po ta vita ai sa a fio ma yele fa o unga le inga o le ko ye lunga ya sa. Ele nga ka lo su ele nga le nga ka lo ya. Le nga lo ya mai sa mo ka lo ye le fi va lo le ma le. O suelo me fa kaulaiko au le esa o le o ye le nanga pa io le tu e kai ke ye mo fa unga le tu amen feta la Yesu le Luca e fa se fulu malvan fa mai le tala Yesu o ye luma le nango le fa mai awa o ye fa unga ye te o Folafola tala le ma tsiva e fa malo lo ye lo tomo e tala ile sa o tonga le tafana fa mai le ngata ile fa pule mata we ta waso tu sa loto ye fa sa waina e ta la e tu sa fina ngalo mo le me ele tu ke no ele ngangale le mo ilunga ya te o ina wa fio mai o ye tu ya te o ina ya fu mai fu le nganga lo tangata ina wa sa ilunga ya te o ma fio ilunga ya te o ina ya me fayo na duelo vada win hayo tangata amen o va ya tu no fo le ya e waka fia kama ya kula wofo wele ni moi wele bisa ngalo falo lungo amen
ke lo fia mo foi ia le li lo malo sia e fe so ni ku ya ke wa nya le wa ngi me ke anya kwai au ma kwai ka pe ma ya na chano o ni ki foi na chano au fa be tu ya o me ia e au na mo au na ma ma me ia o ke fa be tu ya o le alif si ni o lo tangata ile man lo si mai o le tua ya e ma fai o le kalia o ngoro ye le nga fatasi ya le nga ia na te o ya te o to i mea umala le nga ma se mea ile fai le o ina i le nga o le to o le nga o le to o le alfa ya tabe ya o ma ya ta to i mea umala pena ia i o le sumal fa lo se fulu ma le ono o le nga pa ia na te fa malingi mai le lo fa le to ya to ale le lo fa le to ele ma fai ona i lo no le nga pa ia to le to amen vi ia le to le ne fa ke no ma se ma ia le nga ta ai lo le lo fa se e ke sa wa ke ma vai ku maka e lo fa ma ia ke amen amen lo ma vai ku maka sa mo ai maka ele se lo fa amen ba ko o fu le ma ko mata lo fa e lo ai o mata lo fa ele ka o va ni o maka se lo mai ke lo fa pe mu pe pini ki o yo lo ma ele ke kaya o le lo fa e a maka me to no le na o le tu ya to Mangere lo maka fanya maka pepe mai ai le lo fa maka amen amen e ma fai o mo se mai o maka ele pepe o maka ai le ma ele lo fa maka ma ta lo o me ya maka fa mai o le nganga pa ia fa mai awa o fa ma lingi mai le lo fa le to yo ta to lo to le nganga pa ia o fo ina mai ya te ta a le nganga pa ia ele la mo ta le lo fa ma le lo fa le to le e ma fa ia ta to fitu sia le nganga le o le to e fa ia o le ta to fa ma fa alolo il se me fo le pe fa le le si le ta to te milo fatas ai se o tasi o ta to lo to ya te le nganga pa ia fa ma ia e tu mau ya te o to ye fo i to me ya te o to a wa yo ta to fi so si so se mi ke mo mia ke le ko mo mia se o lo ye le nganga mo le tu i to mi ya te o a wa le nganga pa ia le a la to mo te ina le nganga le tu o fa na o le tu i la to wa tali ma fi o le tu na te ta tu o ta to o fa na o le tu i ta to pele le roma val fa o fu ma fa o le nganga pa ia na fa tu ina fu le nganga i ta a wa fu le nganga le lo fo le o fi le mo o le sa il ma ta lo fo le o le fa maoni o le anga ma le nga ya pa ia i mene o me o mai fa ile nga pa ia yo tato o me o mane o le nga pa ia fa tu win lo tato wala e fu mai le lo fa ia te o ye mo le sa o ye mo ma ta o fo me o mane e mai la va le nga mo le tu fo ina mai na lo fa ia te tato o no me yo fo ina mo le tino kwisa a woni nga lo ia te e le nga te mai na lo fo so a o mai fo me lo fa mo le nga lo nga fa tino ina nga lo nga for the ministry helps le ia fo ila apostolo ia prophet o lo ia o fe evangelia o ia ma fa fi au ina te lo ia fi au ma fa for ministry ai va ai i me alofani o me alofani ina i fa pe na o tawina ia le tino ke wiso nei a to ma tu o me alofani na pa ia ele o me fa ma na ia o pe fa ne ai o me alofani na pa ia e mai ina ia fa nga mo le tino le ni ina ia o mai to no lo na ina pole malo le tua ina ia mafai ona e lo mene o te tonu il vaina mul ne ina ia mafai ona e lo ia swafa ma le tawo swafa le ni e ale le nga pa ia te tonu la ia sistemi na fa no lo le e pa vai me per tatu tu la wo fa per tanu no atu i me e tau le swafa o le ngana pa ia ai e fa uma se fo i se vai no muli e fa pe o le vai no muli o le vai na le ina ia tali al fisili le ne ia fia te le ia po le te le o lo ia le ngana pa ia po le alfa te le na lo tangata o fo ina tu le ngana pa o vai na ne e no ia e ta wala to lo ia i le tusi le eskia ta o fa su mo fitu tu na so ia tu si au fa we ta to sa mi na neve fa mo fa ta na lo na na i le o mo lo wala e mo mi o fa mo lo me lo ia te oi
Whamamulu lo mawhawhawa me nga o nei oe. Whamamulu lo mona mo ta office a whapena i te tonu iai. Whamamulu me o mama whatanga le ngango le tu. I le tusi lea fo ia a eskelu ta koe whaso malafitu. O ia lo ia le whaalinga o le atua e ana le vaile le tafe mai tu tonu o le manumanu. Ai papa ia le matauti ia o mea sa whapena whaeloa ia eskelu. O so e lo tusi whamamone la tatou whaitau tatou tusi mulmuli lea. Le mana fo ia ato ia no le fiafine ia ilo o fia tonu o lo tangata o e whatanga i le ngana pa ia te oe. Mantua e tonu le leiva henga ia o ta mo mai i le tusi le eskelu e fast food ma fitu e lo tusi tatou tusi mulmuli fo ina ne fiafi. So e lo tusi whamamone. Hallelujah, hallelujah. Eskelu fast food ma fitu fa mo se tawatu leiva. Man fasana ma falisa. Nari fo le vai na ngalo. Mai le tuta mtao le fale le tu I toma le fata fataula. Ona ia amena e le wa o le ala le fai so le tu I matu. Na ia te ina fata milo ia te le ala le tu o le fai so au pito I tu o le ala le fata le sai. Fa auta fo o tafia tuai le vai le tuta mtao. Wala wane le tu Israel I tangata sailo na lima le manoa. Na ia fuatia leo kumpita yafe. Na ia tete ina leo le tau le tasi tumo le vai. Wangata le vai tapu vai. Wea trai fuatia si yafe kumpita. Na ia tete ina leo wako le tasi tumo le vai. Wangata le vai tu le vai. Wea trai fuatia si yafe kumpita. Wea tete ina foi wako le tasi tu. Wangata le vai le sumatiti. Wea toi fuatia si afe o kupita. Wa vema maitafe o te leto e mawhai o na asa. A wa o loto le vai. O le vai e awai. O le vai tafe le mawhai o na asa. Fa o se tau tu whai kue iwa I a. Wea whai mai fo I a te a. Le atari I o I tangata. Wa eno ea. O na ia taita ina le wa. Ma whaafo I mai a te a le au vai o le vai tafe. O to e foi fauta o la au tele lava I le au vai vai tafe o le tasi tu malesi tu ona faina ina o ia ta e tafe atu ia vai le tu sai ma tafe I fo le la o le ele ma fola ma o ile sami a o atu sami ona fa ma lo ina le o le sua sami o me o lo mo foi se o tolofi me o mai o ia ile vai tafe e ola ia e matua telefo ia wai o ia vai ma fa ma ngaru ina e ola e foi me uma o tu ia vai tafe fa mai o ila o lo papa ia tua ia fo ia perfeita o iskia ai papa ia tu tono o man o amata na tafe mai ele vai au tafe mai ele vai mana tu foi o tato o man o le ngano pai le fa menta o tolu fa I pusuma le ono motu se kolito tutte le lo e o tomo le manu le ngang pai le sa utata no ti te oi I mata fa yo ye ma fa le ngang pai ma fisili fa tu puma natu ye te po le ale ma futanga ma le va o ma le ngang pai ma le te leo le ngang pai o lo e fa tanga ina lu ya tu no tangata a wa le te leo lo tangata e o fu pa tu na tu le ngang le tu pa u le me ma fa le ngang me le tu a se te ai le sa ai e skia fa mai o va vai atu skia o tafe mai ia vai tafe le fa mai tafe mali mai ala ia ona fua le si afe kompita e fua tu ona fa pele ona samali mai o tangata le mo fua I fua ia le la sang ele fai o po tonga fa mai ai ina o fua la wan le tu sa ele tangata sai lona lima mano ona ia fuatia la kupita ona ia te ina le o le tasi tu le vai o ngata vai tapuai te lope ma fai ona e lo se me pe ngata lo tapuai o te tolu ona o se pasene o lo tangata o le lava e ma fai ona e tu o le mele mo mia o le tatou fe o si ma fa tu wina tatou I vai tafe o le ngana pai ai va ai nei o
o ilo mai le ato le pa wale me le lo atu na ta puaya wai pa il ma me ta puaya pa wale me na tai le ba o le mo ta fe mai fo ko pita ya anga le pa wale me o le se na ta mo le pa fa o le anga le pa wale me na ka ya ile ma rosi ma le pule le na pa ia na ka puaya me na ya o la ya dia lo tanga ta o la pule o lo wola ele ia se me o ma fa na lo me ile na pa ia awa fo ile mo fa yona tau fia o ile nga pa e pa mo le mele na ta puaya wale mo fa o renga o ma ko ko mo kele ka usan a lo la ki ale va nga lo fa ka nga lu me ile nga pa man to fo yo le ta fe fa tu so le nga pa ia o va ta fe fa me ia e puna mai to tonu ya te oto ai ave mo vai ta fe da e ta fe mai to tonu ya te oto a ola ka fe vai ta fe ia ino o vai kafe o nga luenga ia mamana le nga pa ia mo fai alu atu lo tangata ai le mo fai na o fa nga ina lo tangata ato ai sia nga o kapuaya me ia nga kai le nga lue mai po le pasenge le masala pe nga skos fu pasenge o lo wolo ai pule a o le si vai nga wolo kana e ka lue aku le tu ia te me le ai el me le no sa vai ya na ko o lo kana ka le e fa pe ha o win e ke le mo fai ana e tu atu lo tangata ato le nga pa ia se pule lo tangata se a fia le fina ngano le atu mana tu ala le o fu mai o te le nga pa wale me ko ke le ka kilisiano o malia i ka puai o ngaka ya ile mga ele ko mga o me lo ko le ngano le tua pa wale me le o le fero lo ia ko ko le ai mo le tua asa ku yo asa mai asa ku ngau ka so mai ke lo so se me asa solo asa o asa solo me mo le o isa na fa ngale ka ka puai me e ke asa la ya ala la ve ku ala ngang ko ye le ngalu e atu ya te aisa na ke lo fa tanga ina le tua e hala no na ngang ko ye ngalu e atu ya te fa mo to fu le lesi a fe ko pita fa mai ina ko to fu le si a fe ko pita ele fa u ngai fa mai ele ngata wa wi fa lo man vai ai fa mai wa ngata fe o ngata tu li vai se ka ko e ko ma pe mo se a ka ko li vai ya wa ba ba ele o le ala na si ya o lima ala la ba na ka ko li vai amen e bibi ya mo so ai na ka ko li vai o la na ba le mo fe wa ka fio ele na o la na ba ke le lo malos e si le kule manos yo oi ngai lo manos le ngano pa ia o lo mo fo jo ya te oi ma ko fo nta ko jo fo ko lo su lo tu ya ve ya ti le na ke ma fa yo me uma e fa si me ke ole mai para ku sa mane mama o lo ma lu ya ke oi o le la o mai le kuli vai ngal pa wa le me e ke fa lo lo ya ai lo fa pe ma ya lo fi mo lo tanga tsai me le mano le tu ai ko fo le si a fe ko bita le fo ma le fa ko le fo akulo wo akulo sulu matiti ai fa vai le o le la ma fa ia ai fa lo o ke masa ni meia o le naka kulvai naka meia o foi o kapai se o sulu matiti a o foi lo pai isamo o me ke lo ke no ngale lia fo ke ni pe ke va vai masa e ku sa lo masa lo no mo pa wa ya ga ya ai nai se ke ni wa e ba mga avo le ki fi vai sa fa ia mai helu lo lai e ke wa wala ama ka ke fa no kwa o la lo ko le me ala ke wa se ho o fa pe no o mai lo sunga ti ala ke wa a ke ala mo ma lo pa lo ma lo me ka le uki e lo le lo pa sa ka si pa eso ya e ba no mo le lo pa ka si apa eso pero ke fa lo ma lo me la ka fa ya mai a ke lo suma wa fo le wa ma ka i lo wa fo i lo sunga ti wa fo fa ko le wa sa lo wa ka lo sunga ti ala ke fa lo ya masalo nga si afalo ka wa afalai la ala afalai lu ala ma fa ya ya ele ma fa na wa ka ofi pe pule o ele na pa io le tua e ka kafe ba kafe ala la ba ma lo ku le me na ke ya si ba na na mana wa ma ka lo ma ko fu le si afiko bi a wa ma ka lo ha au ma ko foi la ka na mo fa bi ke ko lo ko si na pa o ye si ponga o le va na fie la mo ye no me fa na fa na o lo ko si o fia va se a qual fa ala lo loco al kai o fa pe sa fe kala ya le superior yesu ya pe ke e ki sa fa li mai lo mo fa yo fa pe la fa ya la me la ya a pe ke ku le fa yesu o la sa fa li si la pa a mo la lo loco al kai yo sa fa ya ma ka kwa la wa ku va ya mo kwa bo i fo o su ma ki ya la ke sa fa ya sa fa li ba pe yesu le ya o ke le male mo yo ki sa fa ya se o mo pa le pi ko mai
o sa fali ya o fa no kola mane mo o ke le fai ha o sa fali no la me ku o ka au lo aisa o ma ko no fi ha o la o le ma fai mo ko ku a o lo nga ele ku me la nga pa ya o nga fa ma mo ya ai se fa ka nga nga pa ya nga do ya ku ya ke e ke le ko fa yo na mo ma e ke le ko fa ngo la ngo poko polo wa tamai a o lo nga fa ma mo o nga e a lo le ke lo mo e le se me si ya ko te fa pe o se ka ka e ke le fie ka se me pa e ka ne lo ko sia ele ma o si e lo vai se am ele ma o si e lo vai e se fole ele ma fa ya ma o si e lo vai se be sia o lo loko o tanga cha ele a o ma sa i lo ki fio ki ka ma ke le ka me pa ma ke ka me lo ko ke lo ngana ngana o me le ngana o me lo ko ya ele no le tu e va ko ya ki o ni me e ngana ni me ngaka yo ka puai o me o fola le tu ya te o me lo loko ma lo le tua e fa fia mai no fa fia kulo ka ko ke no le ngano le tu wa fiu tu ya te o mo fa nge o nga o ai fa mo ya ki ya ai se ya o lo loko le vai ya o le vai ka fe o le ma fa nga sa o le vai ka mo le ne o lo wa nga mai e se ma lo si o se ngalo e le ngano le tu e le ngalo e mo o le wa ngai mele tu fa uma fu fuanga o lo sa ide le tu se kanaka la ko ke ku fa ke si mai ai se fa pe ma fe o si melo lo ko le ngana pa ia se e fa lo si e se le tu se o ka ko va ai fa lo ma va venga e le fa yo mo wa o ma o fa pe ma mali e tu e fa yo mo wa lo ko ke o le ngalu le tu ia ma ba ba o le fa fa alo va ai mai ki o lo va ai ki po le ke le o lo tanga te tu na tu ya te ai se ba ai ni ma venga e ke le fai ni ma venga o mo se me o nga kai lo ma fai e ke ba ai ma venga pe o tatana lo tangata fa ma tu fa ma mu lo nga ai se fa tanga le nga le tu e ga lu ya tu ya te oi au fai au fifilinga au fai au fai unga au ya le nga le tu le kai mi le o ia ke mapuai o ia ke fai fifilinga ya inga ya me le lo wala sad to say ke lo ka ka fa ma le ina me nga fa o ina na ka lo na fi na le tu o le ka na no le manguia ma le si o mango le na e ko a ko le ka ni wa fa pe pa petition ina o ile na pa ia o va vena tu tupu o ma le no sa va linga ma le lo ma fitanga ma le na pa ia I yaso fai be I yaso fai so I yaso uma lo golanga o nyango kupu ai o wa ye lo ma fitanga ma fa na mani o te fa beatu fo e te oi a fa be o malia lo loko ka puanga I fa lo mai ele ia se me ke fa ia mo fa ia te oi. But let me say this, you only know the depths and the things of God when you flow with Him, and you will know Him in a special way. Kele no more o mo le lo fo le ko ia ke oi fa mai o fa ma ko mai no nga lo fa ko mo ia ke oi se e va ai te ia se e fa no o ia te se ngalu e aku ia ke oi se e va ai le makau ki o le mangaro ia ke oi. There is so much in us. There is so power in us. Power is the ability to get results. There are a lot of good things in you because the good thing from God is in us, the helper, the paraclete, the one that stays with us. E ia ke oi e ku mambe e whawawawā. E umako oi, ala fofolanga lenga whai ilu tāpu e lua tusi ngalo, whamere maka ia ke oko a maa o ko whana. The promise is not for us alone. It's for our generation to come. Your children, your country, they will see the glory of God. The only way we'll see the glory when we learn of who the Holy Spirit is. And tonight, I will say to you, and that is a question that nobody can answer but you. I can't do anything. I don't know if I will tell you, the sky is the limit. Kako ke va ai I fari ki kele makanga ma fai mala ku fai me ki kele pe kako fa kanga so me ya kako e lo kaloka ma ka punir ke no me le langi le au te fa beatu ya te
This is the harvest coming, because the Spirit of the living God is just here with us, and His promise will never change. He will be with us now and forevermore. Do you really hungry for the things of God? I'm I found no way more cafe than you find. I won't cafe by cafe. A pool by cafe la pool me amaya. I hold my cafe if I can simply hang on a tour. It can equal pool ya joy. Oh, if I can add an on a tour and make carry. It can loa kayao, till in loa to lam and latter song. Our let to have a yatu yatoy. If so, so on yatu lieutenant. As we stand, I tour. Or for CDL, to what you know, to ya say, you live for your